Sada malo znači u Minecraft. Što? Pedro, zatvor što malo znači definitivno naći kako da prebigram. Ti mi piši da u komentaru, pošto ja ne vidim ovdje kako imamo glavu. Zatvor je, ja mislim, 6 blokova. 6 blokova visoki, 6 blokova širok. Tako da, ja ne mogu sad prokožiti. U crafting table nema ništa. U pećnici nema ništa. A u mjestu već ima nešto. Znam. Ovo je glitch koji doslovno baš malo ljudi zna, ali sad sam ga malo pogrešno napravio. Treba da odete ovako, goat i hajde, izađi. Leave out.